Pina musim banawa ini orang bersepedaan lay. Belinjang ke Siring Bakantan, tatamu orang bersepedaan. Belinjang ke alun-alun Ratu Jaleha, tatamu orang bersepedaan. Belinjang ke lapangan Dewi Warna, tatamu orang bersepedaan. Belinjang ke lapangan Murjani, tatamu Nikita Murjani. Cuma kakanakan wahini ini bersepedaan kebanyakannya gesan beungah wara. Nah sepeda kok jar, larang pada sabigi hilem amang rosi jar. Mun kakanakan bahari bersepeda, memang dasar kada kawan nukar kendaraan. Sapalih gesan berusaha, ulun seorang bahari bejajah is unyil lawan mageli bakuliling Istanbul pingaran Limaman Kaliokan Pasar Jati Mataraman bawahan Tawangkap sudahnya menawan kakawanan hari tengah hari ta panas menggantang sejurut ke Pasar Martapura bersepeda nang ditumbas taminya hari-hari ke itu apa tiang muhaminya ya bandar ulin manang cuma wah ini sabuting nang membari muar bana para saulon mbah yuk semalam pas musim babagi duit BLC Corona asing-asingnya ngaku kada mampu pas musim sepeda sidin nang pendahuluannya nokar. Parak neonormal nih saku kawa pulang ulun membalap kulai tapi penontonnya jaraknya dua pal sadang aja ulun nih mengganti tali kamrat mulai wah ini pas asik-asik menyentrum aki kendaraan sakalinya mamarina ulun nang di Gang Jambu Banjarmasin nang Bangaran Acil Diwi mawi jar ulun kenapa nih tumbin hendak mengirimi karipik gumbili kah harau sakalinya hari spesial sidin hari ini aja barakallah fi umrek aja gesan Acil Diwi Ratih Andriantin lah nang ke 34 tahun han magin belangkar magin solihah magin babakti jua lawan laki pian amang rusan selalu jadi mama nang the best gesan Ridho wan Reza mudahan sehatan aja pian sakeluargaan lah diluasakan rajaki kan namun ulun baelang kagang Jambu sadiakan wadai ipau gesan pulurannya begaya cilai parak neonormal nih kada hendak kalah ulun lawan amang rusi mun sidin mangancangi tali kamrat berarti sadang juga ulun mengganti kalah harban kendaraan pelangnya pinapilai sudah rasa geliwa-geliwa mun dibawa laju kalawasan kada dipakai balapan nih kayak tupanghan banyai mesin luang kanal pot gin bagandang lawa dapatnya rancak ulun keliling Samarinda sini pakai bit karboyhan pakulih umpat bagawi di air sel sampaja nang ulun sedikit himongnya nih apalagi mun di Samarinda nih sudah dibolehin new normal pacang kawa pulang ulun menyerawin tulak saruan dahulu sebelum corona nih hampir saban minggu di Islamik tuh ulun menyerawin isi amplok dah 2000 dan daman bahan hendak makan soto Banjar hasil menyerawin mudahan naik kayaknya masyarakatnya masih berataan wan peraturan andaikan neo normal sudah boleh di Samarinda nang katujuh mandi balumba di Sungai Mahakam ingat basabun mandi mun parlo ba masker sambil bakunyung atas bawah ka maskeri mun rasa takutan dikitip buntal sebelum bacabur kasai basam giliga. Mbah no rasa basalah aja pang munta ingat kalakuan ulun lawan amang Rosi bahari suah hanyar-hanyar aja tahun dahulu wayah babalapan pas asik-asik mamulas gas ulun simbur kaca hilim amang Rosi lawan uli bakas sampai tajuramba amang Rosinya kada melihat gara-gara hibak uli kaca hilim pas babangun sarik lawan ulun jope kada sing haja mangajar ulun sakalinya percaya aja juga sidin hidung makarungong tagisang aspal suah juga bahari pas ulun masih balum umpat bagawi di air sel sampaja jarang bener HP besi kuota lagi ramiannya HP japa wan simbian gawian ulun siang malam umpat mahut spot aja wadah amang Rosi 5 GB sehari habis kuota sidin jar amang Rosinya apa nang di-download umpal bener jar ulun mendownload lagu impit 3 kiyong racun bener di Waptrik padahal juga mendownload jandara nangaran bahari belum ada purji imbah Isa tuh mendownload ini hari tuntungnya harau isok harinya ketahuan guru pas raji HP di sekolahan kenapa nyimpan video kada karuan tampuh jar guru kada singaja jar ulun kada habis pikir lagi ulun kayak ini bisi kawan inya nih kemana-mana saurangan taros bajalan batis kah basapida kah basapida motor kah musti saurangan maginannya muntulak malam bajakit jarang bahanu mariap dingin tuh kena bahanu menyamak jar ulun kenapa gerang sudah tak biasa jarnya mun ka itu jar ulun jok kendaraan tuh na baik dipapas supaya mur saurangan ja mau bajir kada ada juan yang mendudukinya napa wani bakulat mun ka mana-mana tuh bajakit jar ulun jangan mana rutin yang ada harimnya di belakang buhannya tuh biar bakandaraan kada bajakit kada betah kedinginan soalnya ada aja metode penghangat alternatif mun nyawani napa angin sama kuara nang masuk ke awak mun kada sing jakitan menjawab painya nih sudah nokar jakit jernya langsung ditampayakannya wadah ulun maka langkar baner dilihat dari tampilannya nih musti jakit larang jar ulun nih kada jernya
harganya bakul aja. Oh, sekalinya menukarnya di Pisces Store Martapura. Sudah lawas jadi langganan nya. Maka banyak lagi selain jaket. Ada baju kaos, tas, selawar, panjang, handep, topi. Lengkap aja guys sentilasan sehari-hari kan. Instagramnya Pisces_store_MTP. Sekali lagi nah, Pisces_store_MTP. Lajui urdir. Ulun aja sudah urdir, masa pian balum, Mbah Yo. Kada panghandak bapir agak sombong ulun. Nah, jadi sebagai tanda permohonan maaf kami, ARSIL Sempaja Pacang hendak mengadakan giveaway gasan bubuhan pian sabarataan. Nah, jadi giveaway napa? Apabila giveaway-nya pokoknya hadiahnya menarik. Pian pantau aja terus Instagramnya ARSIL_Sempaja. Apa cita-cita Amang Rosi Bahari pas lagi kekanakan? Namun bapandir soal cita-cita, sebelum jadi pembalap nih Bahari mulai kekanakan ulun hendak bala jadi polisi. Kuitan ulun aja mendukung banar Bahari. Jadi polisi itu baik banar Jasidin. Kawa mengayomi masyarakat, jadi penegak hukum, lawan kawa melindungi mama abah dari penjahat Jasidin. Ulun ingat banar, pas balulusan sekolah PAUD aja Bahari bebaju polisi. Ninah putunya mun kada percaya. Cuma mungkin lain rezekinya han, timbul pas tuha jadi pembalap ulun. Bahari tuh tinggi awak kada cukup hatis masuk polisi. Wah ini nih jadi awak tinggi lantaran rancak basing gantung di bawah jembatan Barito bener ya ulun sambil munjun undang han. Nah jadi ulun yakin banyak ulak-ulak ulun nang cita-cita anak jadi polisi juga. Wan bahubung hari ini 1 Juli atau batapatan wan hari Bayangkara. Ulun ada pasan namatan julak rosehan atau julak rosi. Sidin hendak mengucapkan selamat hari Bayangkara jar. Sekaligus sebagai bentuk apresiasi Sidin nang satinggi-tingginya gesan bubuhan polisi Republik Indonesia. Sabarataan selajur Sidin hendak bepantun jar. Dipersilahkan julak rosi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Kepolisian Republik Indonesia, wabil khusus Bapak Kapolri Jenderal Idham Majis dan Bapak Kapolda Kalsel Irjen Polisi Niko Apenta. Pada kesempatan yang baik ini kami mewakili masyarakat Kalimantan Selatan ingin mengucapkan terima kasih banyak atas pengabdian yang luar biasa kepada seluruh polisi di seluruh Indonesia. Memberantas narkoba, memberantas kejahatan, memberikan rasa aman kepada masyarakat. Nyaman-nyaman makan ketupat bayi waksapat. Selamat Hari Bayangkara yang ke-74. Semoga Polri semakin profesional dan dicintai masyarakat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Julak Rosi. Raja langkar ucapan wan pantunnya Julak Rosi. Pokoknya Polri semakin di depan.